Hai kawan semua. Okey, sebelum ni Kento dah ajar macam mana pakai Android phone kat tempat Wellfire Alphard baru untuk pakai Smart View, tengok channel di player. Okey, hari ni nak tunjuk di Voxy pula. Ada orang tanya Voxy macam mana. Okey, first you mau buat you kena masuk you punya phone, buka Bluetooth, Wi-Fi semua buka lah. Lepas itu, okey, lepas itu belum lagi. You keluar, you stop, okay. You kena pergi, you punya phone ada Smart View atau mirroring atau multimedia, you tekan. Untuk ambil phone dia Smart View lah. Banyak jenis lah. You tekan, lepas itu you kena pergi sini tau. You masuk audio, source, you kena pakai Miracast, yes. Miracast, you tunggu sini keluar. Nah, dia sudah scan nampak, come media, dia keluar. So you tekan yes, dia keluar, I'm your phone, accept can. S22 Ultra, okay, ambil phone confirm, okay. Kejap saja dia boleh connect. Kadang-kadang tak boleh connect, you kena buat berapa kali tau. 2 kali, 3 kali. Ini 1 kali sudah connect. Kalau tekan basement kapal tak boleh you kena keluar senang ada internet baru boleh So kita masuk, tengoklah, you mau pakai Waze ke, you mau pakai apa ke, okay. Kento sini mau pakai YouTube, kasih tengok YouTube, okay, YouTube. YouTube, maka masuk Kento punya channel. Okay, Kento punya channel, kita masuk satu play. Okay, kita play ini movie, misal katakan. Okay, so kita boleh letak horizon kalau you nak. Okay, you tengok horizontal, tekan sini. Okay, baru dia screen besar nampak. Okay, dia bukan saja sini ada display tau, belakang pun ada. Nampak tak? Itu saja untuk hari ini. Okay, nah, kalau pakai Waze you pakai horizontal macam ni, boleh nampak besar screen dia. Pun boleh. Jangan lupa follow channel Kento untuk maklumat yang lanjut. Jumpa lagi. Bye.